okutongoza rugutoru kukuryerwa diso wa Rwampara bwongerwa William obyajwikire RDC Sindi hatwireka 1.8 billion ekuzafutana kana yobu mwaka so ku mwaka zungu to zona nzokuzikora mwende abakwe kwasi kindi bakiye kwasa bakwera kwisimba besimbi ntimwe kibara bagambire konka inguto nza kugera sita niza kwaka baba twine byomeri tine bashomanguzi adisi bwana kawa esento kuzirukwisha zabantu kweza koze subwa egi district neja chairman yakweto kugira okwaka egi district neja kwaka kuba kuleta byoma bashara uruguto n'urwanyi district program zezi zizine sente za compensation abakamiro utinwa lekigamba kamiro abatura bashabwa kwatanisa na engineers okureba ngo murimo murunje gwakorwa kurunji kandi tukabegitinga miliyoni 9 zo kuzaba mu miliyoni 9 ka budgetinga ngo tuzakoreta line za Carvats ishalo umumbuga yawe korobyo budugo mu rwoktaho hatwa transporting operate oruguto hari abantu abo kugeza nsako bakatekateka ngo uruguto ntwatkoze urugo kuraho nebigere ku nga uruguto ntwanturu bakorera mu mugere muragire muta oreka kuza kuyembera n'abantu uruguto rw'iturukozere tongera cyokorage ndoyine nkoko kubyangwaraga mama buri baba cyara twakigaruka kubona bono bwo tubadusakuza ko twari ibintu byitu no kuzana bintu cyona maze batuyendeka ko twasima government abo kushara uruguto nisima government ya Rwampara hamwe na Uganda yona na president Museveni twaraza hamwe abo kwaza kutwatara bakatubonereza ngo tweje aba TV West Nsizenchese